Uwahoze ari inshuti magara ya Perezida Antoine Félix Tshisekedi yatawe muri yombi i Kinshasa. Uwahoze ari umuyobozi wa M23 Innocent Kayina yasohoye itangazo risaba Félix Antoine Tshisekedi kwegura. Ihuriro rya AFC M23 twirwaneho bigaruriye akandi gace ko muri Walungu. Bana na Master TV1 nimba utarakora subscribe yikore. Amadubu muri he, amadubu muri he, amadubu muri he, turahari. Amadubu muri he, turahari. Intare muri he, intare muri he, intare muri he, turahari. Tuzatega amajosi ngo batemere, tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ribarizwamwo umutwe wa M23 n'uwatwirwaneho abarwanyi baryo babuhoje akandi gace ko muri territoire ya Walungu mu ntara ya Kivu y'Amajepfo. Aharejo kuwa kabiri tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka 2025 nibwo abasirikare bo mu ihuriro rya AFC M23 twirwaneho rirwanya ubutegetsi w'Kinshasa byafashe agace ka Bwenda ko muri Kivu y'Amajepfo. Bivugwa ko aka gace ka Bwenda umutwe wa M23 wawigaruriye ku munsi wa harejo hashize kabarizwa muri territoire cyangwa se kabarizwa muri groupement ya Karongo ko muri territoire ya Walungu ko mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aka gace kaba n'ubundi katari kure na Nyangezi aho hamaze iminsi haturuka ibitero biza guhungabanya umutekano mu mujyi wa Bukavu. Iyi mirwano ikaba yaratangiye amasaha ya mu gitondo ca kare iza kurangira ku masaha y'umugoroba birangira M23 twirwaneho bigaruriye aka gace. Kuko tubikesha abaturage batuye muri aka gace bavuga ko humvikanye imbunda zinini ziremereye zirimo amabomba ndetse n'imbunde za 12 gusa ngo mu masaha y'umugoroba ngo ibice byose byabereyemo iyi mirwano imbunda zari zamaze guceceka ngo nyuma baza kubona M23 ngo ariyo iri muri kano gace ikagenzura kandi mbere aka gace kabarizwamo abazalendo ariko nyuma yo kugaba igitero kuri M23 yabashije kubirukana igeraho yisubiza aka gace. Amakuru yacu reka tuze kuyakomereza mu mujyi wa Kinshasa ahavugwa ibintu bisa n'amayobera. Uwahoze ari ministre w'ubutabera wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Constant Mutamba yeguye ku mirimo ye kubera igitutu c'inkiko ciyongereye kubera uruhare akekwaho kuba yaranyereje miliyoni 19 z'amadolari yagenewe umushinga wo kubaka gereza. Ibi bikaba bije bimeze nkurushijo aho uyu muyobozi w'ikirenga Constant Mutamba yari umuntu wavuga rikijana mu buyobozi bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi akaba yeguye ku nzego ku rwego yarayoboye mbere yuko iperereza rikomeza gucahwa arego. Amakuru yacu n'ubundi reka tuyakomereze muri no mujyi wa Kinshasa. Urwego rwa gisirikare rwa RDC rushinzwe iperereza rwataye muri yombi Lieutenant General Jean-Claude Yave Kabeya. Uyu Jean-Claude Yave Kabeya yari umwe mu nshuti magara za Perezida Félix Antoine Tshisekedi. Iperereza uyu munsi wa none rikaba ryamutaye muri yombi kuko tubikesha radio y'abafaransa RFI. Gusa kugeza aya masaha hakaba hataravugwa impamvu yatumye uyu muyobozi cyangwa se uyu generale atagwa muri prison. Nubundi andi makuru reka tuyakomereze muri Ituri cyangwa se ahazwi nka Province Orientale. Colonel Kayina yasabye Tshisekedi kwegura by'aka kanya. Colonel Innocent Kayina wahoze mu buyobozi bw'umutwe wa M23 yasabye Perezida Antoine Félix Tshisekedi wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwegura by'aka kanya kuko yaraniwe gukemura ibibazo by'abaturage batuye iki gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu Colonel Kayina usanzwe ariwe mugaba mukuru w'ishami rya gisirikare ry'umutwe wa CNRC. Uyu mutwe ukaba ubarizwa muri Ituri.
hamwe n'ubuyobozi bwa gisivile. Iri ni itangazo banditse bose bashizeho amasinya banditse uyu munsi wa none. Colonel Kayina yasabye Perezida Antoine kwegura by'aka kanya bidasubirwaho nkuko yaraniwe ukemura amakimbirane ahora mu burasirazuba ndetse n'igihugu cyose cyo muri rusange. Yakomeje avuga n'ubundi ko muri politiki kino gihugu ca Kongo ubuyobozi bwaco buzamze, ndetse avuga ko babeshejweho gusa no kurya ruswa, aho umuyobozi wese arangwa no kwakira ruswa ndetse n'amakimbirane ari hagati mu gihugu bakaba ntacu ababwiye, bakaba gusa babayeho kubwo guhaza inda zabo. Kayina yakomeje n'ubundi avuga ko leta ya Kinshasa n'ubundi yananiwe n'ubundi gushakira abakongomani bose umutekano, aho leta itigeze n'umunsi n'umwe yiyama abakoresha imvugo zihembera amacakubiri, ndetse akomeza avuga ko abaturage b'abahema ndetse n'abatutsi bakomeje kwicwa ubwo gashinyaguro Perezida Antoine Felix Tshisekedi abirebera ariko ntagire ico abivugaho. Shuti bakunzi ba Master TV, tukaba tubashimiye kuba mwemeye kubana natwe. Kora subscribe. Mugitondo cyakare uyu maze kugenda twirwanyeho birembwe turayifata. Mugitondo cyakare uyu maze kugenda twirwanyeho birembwe turayifata. Twibuka y'amagambo yawe afandowe ayo wavuze ujya kugenda. Twibuka y'amagambo yawe ayo wavuze ujya kugenda. Ibyo turimo turabizi, twaravyiyemeje ko tutazatega amajosi ngo batwice uko bashaka. Ntituzatega amajosi ngo batemere, tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho. Ntabwo twasaze ibyo dukora turabizi. Ntituzatega amajosi ngo batemera, tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho. Ntabwo twasaze ibyo dukora turabizi. Tuzarwana dutsinde ntituzasubira inyuma. Afande makanika atazajya kutugaya. Mu gitondo cyakare uyu maze kugenda twirwanyeho birembwe turayifata. Mu gitondo cyakare uyu maze kugenda twirwanyeho birembwe turayifata. Hari umunsi wavuze ko tuzahagarika kwirwanaho, ahubwo tugatera tumeze nk'amadubu. Afande we ibyo byarabaye, icyabaye nuko utaruhari. Hari umunsi wavuze ko tuzahagarika kwirwanaho, ahubwo tugatera tumeze nk'amadubu. Afande we ibyo byarabaye, icyabaye nuko utaruhari. Mu gitondo cyakare uyu maze kugenda twarateye birembwe turayifata. Mu gitondo cyakare uyu maze kugenda twarateye birembwe turayifata. Tuzarwana dutsinde ntituzasubira inyuma. Afande makanika utazajya kutugaya. Uzasuza umwajyanye wa munsi uzabadukorere. Uzasuza Fande Nikola uzamudukorere. Uzasuza Fande Kakunziyo uzamudukorere. Uzasuza bagiye mbere yanyu uzabadukorere. Uzasuza Fande Nikola
suza fande gakuziyo uzamudu amadubu muri hehe amadubu amadubu muri hehe amadubu amadubu muri hehe turariye amadubu muri hehe turariye amadubu muri hehe amadubu amadubu muri hehe amadubu amadubu muri hehe turariye amadubu muri hehe turariye intare muri hehe intare intare muri hehe intare intare muri hehe turariye intare muri hehe turariye ntituzatega amajosi ngo batemeye tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho ntabwo twasaze ibyo dukora turabizi amadubu muri hehe